Olá, muito bom dia, meus alunos. Boa tarde, boa noite. Depende onde você está. Por isso digo bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bem-vindo na sua aula portuguesa aqui mesmo, Zanzibar, com o teu professor Burhan, ou Bruno, fica mais fácil com vocês, tá bem? Hoje vamos estudar uma coisa que chama-se os dias de semana. Sabes quantos dias de semana? São 7 dias de semana. São 7 dias de semana. 7, isso aqui, tá bem. Então, a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, sábado e domingo. São 7 dias da semana. Mas em Swahili vou falar um bocadinho para você que pode entender muito bem. Então, karibuni katika channel yetu ya kujifunza Kihispania Kiitaliano na Kireno na mwalimu wako Burhan. Tukiendelea leo na darasa letu la Kireno ama Portuguese. Tumesema leo tutachukua mada ya kusoma siku. Kuna siku ngapi katika wiki? Kuna siku 7. Tunasema segunda-feira, Jumatatu, terça-feira, Jumanne, quarta-feira, Jumatano, quinta-feira, Alhamis, sexta-feira, Ijumaa, sábado, Jumamosi e domingo, Jumapili. São 7 dias de semana. Lakini hivyo kuna leo, kesho, jana, juzi. Tunasema hoje ni leo. Amanhã, kesho. Depois de amanhã, kesho kutwa. Ontem, jana. Anteontem, juzi. Nafahamiana? Na vile vile ukisema pela manhã, asubuhi, à tarde, jioni, à noite, usiku. Ukisema leo asubuhi, unaweza kusema esta manhã. Esta manhã, leo mchana, hoje à tarde, leo usiku, hoje à noite. Ukasema jana, ontem de manhã, ontem à tarde, ontem à noite. Pois, depois de manhã, à tarde, kesho kutwa, mchana. Depois de manhã, à noite, kesho kutwa, usiku. Kwa hiyo hizi siku ziko 7 kama tulivyosema, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Lakini vile vile kuna nyakati za mchana, asubuhi, jioni. Umefahamiana? Na tutasoma na saa muda gani, Ijumaa saa ngapi, como 1 da tarde na sexta-feira. Vamos encontrar, tutaonana sexta-feira à tarde, tutaonana Ijumaa mchana. Kwa hiyo hizi siku ziko ni 7 tu, isipokuwa nyakati na muda kuchanganua ile muda gani. Tanzania tutasoma na saa na nyakati vile vile ndio tunazisoma mchana, jioni, usiku, jana, juzi, leo. Hizi zote tunataka kufanya mazoezi. Kwa hiyo tunaweza kusema segunda-feira, Jumatatu, terça-feira, Jumanne, quarta-feira, Jumatano, quinta-feira, Alhamis, sexta-feira, Ijumaa, sábado, Jumamosi, domingo, Jumapili. Então, hoje é sábado. Hoje é o domingo. Hoje é o domingo. Hoje é sábado, hoje é domingo, hoje é sexta-feira, depende. Então, napenda kusema hivi kwamba tunaposoma siku, tukisoma na saa, tukisoma na nyakati, tukianza kuzianganua kama leo mchana, tutaona kesho jioni, kesho kutwa mchana, asubuhi, yamefahamu, kesho kutwa saa 9, yani tunachanganua kama hiyo. Unaweka darasa, si lazima usome leo, soma juzi yote na leo ukachanganya. Ndio kama kitu kimoja tu kwa siku ukakifanya mazoezi. Kama hichi ambacho cha siku za wiki ukachanganya na muda fulani au nyakati gani, unazifanya mazoezi muda siku 2 mpaka zinakaa.
inakuwa ni fresh sana katika usomaji wa lugha. Maana kwa siku unakamata kitu kimoja kimoja, sio leo umekamata hichi umekata vitu vitano kwa wakati mmoja. Jitahidi jipangie muda unaposoma na muda kwa lugha. Obrigado para tudo. Acho que achei.